পৰম্পৰাগত আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গক চিতাত তুলি লৈ অহা হৈছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আমাৰ অতি আদৰৰ জুবিন দাক চিতাত উঠাই দিয়াৰ সময়তে দবা শংখ ঘণ্টাধ্বনি বাজি উঠিব। संपाते धनुर्योद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशां सदा वाक्या मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युता यावदेतानिरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणमुद्यते योत्समानानवेक्षेऽहं यः समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थानयित्वा रथोत्तमा भीष्मद्रोणप्रमुखस्तः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिधे तत्र पश्य स्थितान् पार्थ